Hiji ni Weru TV. Nende ntuko ya muthiandene ya mweri yoyo wa November twitete kuma mweri ne ya December na mweri ukithira nende mantu kathomba yethirite kinya kioneka yakaya kinya muthia ende ni mantu ya ukararingi akakethira kibura kwa bobweru yana ni mantu ye girwari yaro kuritetene gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza arwari yaro ithirite nende rukiuka kemeri kathomba neru ari koti yethira kiro makia mutaratara yoyonde ende amwabo MC bambunge bo wete bateuru kamwa nkabatire bochokero ariero na utia gavana Kawira Mwangaza kwidira akiana indubo bwikareka ruena ro gavana onende na mukuru kibo krentere cheyembe na boneka kuromba bachiari hende yane ende na yangi tidirange kwerayo da yende kakwayo kinda tuchieto yera tukirite orito kinda tuchieto orobweruari. Koti ya Meru kurungika rwari ya rombungi ya county iraro raiketwe kwebelia ngabana wa county ya Meru gitine. Na MC bambungi ya Meru kuga bakwa dhikira koti ende bacho kirwari ya roku ingata ngabana na bamurite itine. Ngabana Kawira na mukuru kimuraga baichugo tara chore mirongo mugwanja bakiwa ni CMCA bonde na speaker wo. Ayuthi ngiri ithatu kwerekana kwa andũ nĩ mũrimũ wĩ mũkingo nthigũrũ ĩngĩ ĩkĩetera kũririkana tukwa mũrimũ yoru. SMS number na oroboro ene kiuria kitu twikuria moni yaku yari kwigururia kurungikwa ni koti kwa rwaria rokweberia gavana Kawira moni yaku yari kumania no gambe boba koti no ithire itwa ya moni yaku kurukira nambe etu ni 40188 kanenya kibugo imunyanya ya tukitha tukeleke moni yaku ora twita mbere na Nteto chietu mona ni otomadithia ne Cindy Karwitha na ngeto PHIONEAS IMAANA na Nteto chieru themwe ikamberia aichichongwa. Koti ya Meru nirungukite rwari ya rombungi ya county ya Meru rokwebelia gitene gavana Kawira Mwangaza na kire wa muri buraburitetwe ni mugambithania wa Mae Cherere ni ati mbunge etithiatirite mitaratara kire kureta rwari ru mugambithania Cherere ariuga kwaga kuthingatira mitaratara inindi kioto kia gavana Kawira no kiunwe ni mbunge na kuga ati gavana Kawira atibatire gukurukirwa mantu ya yare ya kuna watho muthuri Murioki no twambiria chio muthirira na arua koti ya Meru gukurukira mugambithania wa Mae Cherere nirungikite assembly ya Meru kwalira rwarira kuingata gavana Kawira Mwangaza ujo nandi ni kuringana mugambithania wa Mae Cherere augite ati mbunge ya Meru itathingatite mutatara mwega kureta rwarira kuinga gavana Kawira kitine rwari ruru rwaretinie MC wa Boge Tawes ndimke ikiogora. And upon considering the application and the preliminary objection and after hearing the presentations of counsel, this court finds that the procedure adopted by the respondents to process the proposed motion of impeachment of the petitioner is flawed and has the effect of violating her constitutional rights. And under the powers donated to this court by Article 23(3) of the Constitution, it is therefore hereby ordered that the impeachment motion dated 21st of November 2022 by members of the first respondent scheduled for debate on the 30th of November 2022 at 10 a.m. is flawed and is quashed.
A conservatory order is hereby issued prohibiting the respondents from discussing, debating, or in any way whatsoever dealing with the impeachment motion against the petitioner scheduled for debate today at 10 a.m. Indi amnabubu akere speaker mbunge ya Meru ni wa ibubundi augite bota mbunge ya Meru ni bathingatirire watho bwa koti na koti ne thikiririe kizru kire ne gita yauga gesheria ta thingatirwe kire ku prepare the motion on impeachment na batu no tunatuitu ya sheria tukwirwa koti yauga tugatugethania na koti yauga na tutumbere kwendea na decision ya impeach the governor. Although no taka to serve by the inya, but it is very important for us to accept urea koti yauga and union message to kwenda kinyiria wananchi betu Pedro Baije the assembly is together na batwe tu wananchi tuliheshimiwa na kwathikira sheria igindukia maana muno ona kinya kithira guti watho baraunite kagita karia rwarira kuinga gavana Kawira Mwangaza rurandika wa ni atatumba kuthithia nikende nya assembly ithikirwa nontu tewe utumuntu tena right yawe nontu ekeja kwithwa kiuba kuwa tutathithitie then tubati kumenya umati tutathithitie ka kwi mantu jange ya tonyere katigati ari au so by roju okay tukewa tukwantu ba Meru mwerekeo jetu turi mbunge ni atatukuthugania but now also itokoni ndio karandiguru as an assembly kenda tuchokaniria kanywa na tono atwitite na twaria na wakiri atwanaraisira kesi ura itaitire then atunikenda tumba kuthugania indi kuningana na speaker mbunge ya Meru ibubundi na ati utiko kiomba kurigeria MCA kureta rwaria ruru kairi rwa kuinga Kawira gitine nondu koti itarika na maitie jerea Kawira arero na athithetie kuga ki mutaratara ruru atumirwe tutabugi mbunge na inya power kureta motion nge impeachment asare as tomorrow ko kuga ati no tuyoteraja na roja te mbere okareka te kuga rojo kimya kio na kimya kira kingi mbunge ne rigiritwe so inya kezi ya pili enderete still mbunge na power ingi ya kweja na kureta motion of impeachment asare as next week on Tuesday kana Wednesday. Mwankira nandi wakiri Mutuma Thiankolu na acokete kiri koti ya Piru nikenda kurekana na uria mugambithania wa maicherere yagitite. Nkiripotera Weru TV Bitambuthuri Muriuki. Na mukanukia obarabaka mbunge ya Meru DMK kiogora gwite no bacho kiarwaria rokuinga gavana Kawira Mwangaza etuko makania ekayukia itareana atia akioneka kwaria na muthuro gikarone kya mbunge nyuma ya koti kurungika rwariro kirokuinga Kawira DMK yariuga tuetikania na wa muribu ende akabwagiteyo nongelate bacho kera na ruorengi DMK yariwana thingatirite mitaratara yonde ya bunge ya kureta rwariro na kuriara niki mugombithania wa maicherere awathirite akiritayanirakia ontobo rwariro wa timbaru kinyane MCA banginde ni agikaro kiuya bra mutugikare autotariria. Honourable members, I'm now informed that the court has today in constitutional petition number E024/2022 issued conservatory orders to the governor. On that note, we have an obligation to uphold the rule of law, which includes to respect the orders of the Honorable Court as it has already pronounced itself on the matter. Ni migambo ya speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi akithoma watho burabu mire koti nene ya Meru rukirwa na arua watho bokurungika witi na mbere musona jagwita gavana Kawira gitine na nandi MCs bambunge je ni baditite muge nkurani je ki watho bou kia mbere kiri gwitikija kugwatana na watho bokoti. I want to say that we are ready to honor and comply with the court order because Mr. Speaker, we respect the offices and we comply with the orders. But this House, Mr. Speaker, sir, is not going to
ignore the court orders that have been given. We will obey the court orders, but not because we have missed anything on the process. Kingi kumane na MCs baba boroti dhidia kiaranga bana Kawira bakiuga ni mutongeri ologo tongeri akaunti ya Miru na Kibara araba ugite kinyaketha na letere kotini kurungika muswanda weka wera atithingata ira watho bokoti. But the government that is not respecting even court orders, the government that is not even respecting the other elected leaders, the government that thinks it is only who are elected, others were just brought in place. Through these challenges and problems, not getting what is required from the leaders because of this one dictator by the name Honorable Mwangaza. Because, Mr. Speaker, this is a dictatorial leadership. When the governor was given the court order to reinstate the one Honorable Dr. Nteto into the office, she never complied to the court order. We have seen religious people cry. We have seen business people. We have seen members of this honorable assembly humiliated in the public. Let's be strong. Let's show down until we send the dictator packing. Nandi MCs babane banywite na kauka mwana gwitikaniria bagacho kariko kairi kuruga muswanda jo kwanya Kawira na boba tinoga na bakiuga bakaruga muswanda jure kinyakoti etomba ko juthi makadhari. We want to see what cancerous cells might be there in that particular disease so that we may deal with them in stage 1, awaiting to see before the disease reaches stage 2. And at the end of the day, God willing, through prayer and through psychiatric measures, we are going to heal this disease and people are not going to suffer anymore. We are more resolved than ever before as a house to remove a dictator from the leadership of Meru County. That we are going to get our rightful decisions and our rightful place, Mr. Speaker, to be able to speak for the people of Meru. The court indeed challenged the content in the motion. The court gave its ruling challenging the process. And Mr. Speaker, we are going to ensure the process is followed and the House, and what this House as it started shall come to accomplishment. Once we rectify this process and we begin on our journey again, the rogue governor will not have an opportunity to go in another court to correct what we will have done, because we will have done everything that court could have poked us on. And the reasons as why the governor should go home still stands, and this House still believes that our county is in wrong hands and it must be rescued. Diaburuke de ugeno gambi bo MCA kiogora DMK yorore kiti muswanda juju mbunge. Looking at the process we have followed, unless we revise the standing orders, Mr. Speaker, we have followed the entire process the way it's supposed to be. And Mr. Speaker, I want to note to this honorable House that, number one, the honorable governor can run to the courts to delay the process, but what must happen must happen. Even if it takes 1 month, Kawira has to go. Even if it will take us 2 months, Mr. Speaker, the governor has to go. Even if it will take us, Mr. Speaker, 3 months, Kawira has to go. Even if it will take us to appeal this to the court, to the Court of Appeal, Mr. Speaker, Kawira has to go. Even if it will take us 6 months, we are here. Kawira has to go. She can hide, but she cannot run. If she climbs the trees, we are going to cut them down. If she buries herself in caves, we are going to bury them. If she runs to the ponds, we are going to dry them. But Mr. Speaker, Kawira has to go. It doesn't matter how much she is going to delay the process. We are determined, Mr. Speaker, to correct the wrongs that she is doing. The lawlessness that is in this county, Mr. Speaker, it doesn't matter how long it will take. We are determined, we have the resolve, Mr. Speaker, and time is on our side. A day will come, a day will go, a day will come, a day will go, Mr. Speaker, and Kawira will go home. Kuma mbunge ya Meru gishigo mbunge kia nodhimenti inge reportera Nteto Weru rea kwa reto ni mutugi kare.
Gavana Kawira Mwangaza nachokerete koti nkatho nyonto bakurungika rwaria rokumwebelia gitine raikitwe mbunge ni MC wa Bogeta West DMK Kyogora kiare ntereche mawa na aria bakuthia tene na mukuru kemurega baichu baile baibugete ibakuromba MC wa mbunge URETERI na kira keumire takudombia MCA barabani ndibedra baitara mwanka mirongo mwanja bakiuga ati ni sore iraba kwithira nindi bakira bunge bambunge wa mwena speaker Ayubundi Kawira riuga mirango yekene ruri kirora wende ukenda kwaraniria na kuritaniria ngwende ongela atitikiria kuna watho kinyabo mwe Dennis Mugendi kato echio ya pili ya tatu 6970 imatara ya sori mirongo mugwanja akariba kiunaga biara iria ngavana Meru Kawira Mwangaza bari na mukuru wawe murega baichu bakuga ni kinyire ma MC ni untubo areba kinyite ni bonete ndo aitetethia na kenda Meru itana mbere ngwataniro ni kwendekana 50 51 52 53. Nimesema wacha nichukue hiyo nafasi ili tusiongee siasa sana leo, kwa maana mimi Murega Baichu ni mmoja wa wale watu ambao wana preach amani. Amani katikati ya MCAs na hii serikali nyingine ya governor. Najua nikipatia kiongozi hapa leo na wengine wataanza kurusha mishale ya moto na sasa moto itawaka zaidi. Kwa hivyo leo kiongozi nimesema ni ceasefire. I'm calling for ceasefire. Sidio? Kwa upande wa gavana ni mama, sisi MCAs wetu tunawapenda, ni our brothers. Wakina Kangwana ni brother wetu, wakina Kabako ni our brothers, au wengine wakina Ayubundi speaker ni our brothers na tunawapenda, na yale yote imekuwa ikiendelea sisi tumewasamehe, na kama kuna mahali pia tumewakosea naomba msamaha. Nilisikia wakisema ya kwamba kuna mahali walisema waambiwe sorry. Sasa mimi kwa niaba yao na kwa niaba yangu na upande wa serikali ya gavana ni mama, wacha hata sisi tusimame, mimi nikiwa mzee wa boma niambie MCAs wetu kama mahali tumewakosea, tumesema sorry. Hata kama hakuna makosa nimewafanyia, kwa sababu hawa ni MCAs 69 pamoja na speaker wako 70 of them. Nataka tuinue mikono tuwaambie sorry mara 70. Kila mmoja apate sorry yake. Kama hiyo ndio itakuwa dawa tupate maendeleo. Kwa hivyo kwa media nataka kusema ya kwamba tunasema sorry 70 times. Kila mmoja wao tunasema sorry. Kila mmoja wao tunasema sorry. Ili Meru iweze kusonga mbele. Ili tuweze kupata amani na maendeleo ipatikane Meru County. Ruimbo rwa soriji kithomba baruini tendiria bakinyite gikarone kero wariero mwingi rwa kubangania witi na mbere wandi ni amawe Igembe South na kio kiri sukuru ni amawa polytechnic antu barombete kinya atongeria bagi kanisa na kinya Islamu wita na kwire bianteresio ijire ya gavana Kawira Mwangaza na MCA batiri mane baranire kiukuru ni kwithira mucio mukuru jutego gwanderi. Ningeomba viongozi wa dini, wakina Sheikh, wakina Bishop Bogo, chukueni hiyo nafasi, iteni hawa viongozi, kwa maana wanasema gavana awaiti, gavana anasema anawaita, au wanasema gavana awaiti. Mnaelewa hiyo? Sasa hebu tupatie kilaji watumishi wa Mungu, bishops na wakina shehe, chukueni nafasi ili tujue ukweli. Hebu nyinyi kama kanisa na pia kama Waislamu viongozi, hebu iteni hizi pande mbili. Andikieni gavana barua, andikieni MCAs barua, ili tujue ukweli nani ambao hawaitiki. Waiteni, chukueni nafasi kama kanisa. Milango iko wazi,
nakaribisha kila kiongozi ambaye angependa tufanye kazi kwa pamoja, especially our MCAs. Umekuwa mwito wangu tangu siku ya kwanza tulipopewa uongozi. Nimewaita mara nyingi, tumeongea na wao. Nataka kurudia tena kama mama mzazi na kama gavana wa Meru na kama kiongozi, na wakaribisha mara tena tufanye kazi kwa pamoja. Kuna vita vingine haiwezi kusaidia. Some battles that you want to engage to will not help kana Meru. Iko zetu tuweke chini. Meru is bigger than any one of us. Lazima tuende chini ili watoto wa Meru na Meru County ipate maendeleo. Nei karobathithiti wandine cionthe cia gicigo giki kia Igembe South kuma Maua, Thirugaiti, Kanuni ya Kachiu na Kiego ya Ntobochiu. Untu nandi kiria kimurikitwe ni kuona kethirwa MC bakaigua sori iji cia ngavana Kawira Mwangaza kana igatuika ni rwimbo rutina muthikiri mwini kana mwinire kuregana na sori ya Kanyua Katheri. Dennis Mugendi, Weru TV, Sukuru ne mawa politiki ne kiwandini ya mawa, Igembe South, County ya Meru. Muthaya makai nyuma ya koti ya Meru gutaniria gari ya MCA bambunge ya county uria kwebelia gitine Gavana Kawira Mwangaza kariba Igembe North bachumirite na kurita moni yeguru ria wamuri bobo nkuchanio chia tungeria bakiaria akari bane ndiba uriti atungeria kwatanira kenda bomba kuritira Meru ngura kubatire na kugati bakunoywa ni matheta ya tungeria bana yabatire kwithira kithira Nicholas Chabari kato echio. Upon considering the application and the preliminary objection, and after hearing the presentations of counsel, this court finds that the procedure adopted by the respondents to process the proposed motion of impeachment of the petitioner is flawed and has the effect of violating her constitutional rights. And under the powers donated to this court by Article 23(3) of the Constitution, it is therefore hereby ordered that the impeachment motion dated 21st of November 2022 by members of the first respondent scheduled for debate on the 30th of November 2022 at 10 a.m. is flawed and is quashed. Junelende injustice idhripsisa acherere urane mugambithania kirikoti ya iguru ya Meru akiruta agwatho bakuga ati rwarira kuruta Gavana Kawira Mwangaza gitini irurunge kwe kiri mbunge ya Meru ntugo ya mutherwa rukubatiri kwithira rukiarirwa ntugo ya imuthe nabo MCAs bokinya ambunge bakiarire kwamukira agwetu riru ria cherere baugite bando mapambano nonto bakabanga bangania kaererwa riru na kuruchokia ambunge bura kwabatiri kulingana na watho. Amwe nogu akari na bomono kumanterio Igembe North baugite ibwega kwithirwo kwina ngwataniro gatigati igatongeria baba nikenda bathinambe na kurutira Ameru ngugi kuringana na Ameru bariuga kaya kwithirwa andu aino ikathi ina mbere gutire maendeleo Ameru bakagwata na kwa gwiko batiri kwithirwo kwina ngwataniro na kwaraniria gatigati ka Gavana na MCAs nikenda baruta ngugi bagutethia Ameru ndokethe nithire rugotini ni bati kuthira na batu gatirongwe tutegirete kuthatwe na andu tutathirwa Gavana na MCA bakuruya mantu ya nyumwera ya mbesa musoto yuyu aito ne maga makuzu ate Kawira yutathete seria baka bwithi yokathete seria na atorua na atorua oro kumia ni mwananchi kwa bibi na maana ne Kawira athiri kintu kitagwa musoso yo Meru County na njira kwata na linda sibra bange bayo pa MCA iba pelekere muzwanda yo wa mbesa ira bawetia ke thirikari ku yokyo goloka bakona mbia cio Gavana tena mbia sio ba ithirikari ku yatenga mbese bathanie ko hiyo bareke uzumbura Gavana baritane nwengwe batu boto kwa utu Meru na bazumbura Kawira bazumbura Gavana bazumbura wananchi akiri baritengo ezio aromba u tokae motiono itwa ya nekanya murungu wa embere kinyange Gavana akathikiria na kinya MCA bakathikiria alabure bare moi guthikairania tutena kura kuringana musoso yojwe KMCA na Gavana eto tukaria miaka 5 tutona maendeleo
no gwibwa tutona mbi maendeleo musoso no gwibwa kaunti ikiendelea bado nyuma kusania ye nyuma kwa ndiko boko vira no ntaendelea otebu tokana kwa derwa mira watu tena tewa naisi totona kanya ko kinyelanga bana kinyogenda ko doinyi otenyelanga bana otenyela ni msiara ora entora kawe na watanere msie no ntokota mudurire na twadura msie Kumege Benoth Peter Nicholas Chabari na nikumira kenda tuna Nicholas Chabari tukona kanyaga kunoka indi kedro geta kurencho kerete na Nteto ingi Antuburia moa Weru FM 96.4 na Weru TV bawatanitana Safaricom ibakureterete mubango utarara wonete kairi jotunukiwa dili yako inakuita aramisi ya tariki ya Disemba au Maua Town kuambiria thaithano mwankaza muwanja chemuthenya gwatanea na master ba Weru FM na Weru TV Jamati Ngichongeo Dula MC Dash Captain Godi the Patron Empress Rita na mwenda H the Pilot njotu kumenyithia nkuruki igurura mubango jotunukiwa na tukwemu wako nkuruki ya kithimi Safaricom simple transparent honest for you Catholic Diocese ya Meru, St. Anne Kariene Parish, nibagwitithia na mbere mubango jo gukuria twana tutwiji oamo na kuba mataro. Ni kwambirire ntariki 3 cia Disemba, mwanka ntariki 23 cia Disemba. Marije yetu ni shiringi 6,000 no kare obisi ya parish matha John the Jobisi. Omwana na kurueje na muringiti jomwe, bedsheet, towel, face towel, Biblia kana Quran, novo, murashi na dawa ya maigo, slippers, bucket na sabuni ya Nteto. Biu bingi bikaeja no theri obisine. Kuciandikithia na gwikithia kanya ni kugwita na mbere. Ni ontobo Nteto nkuruki, ringa namba 0721 389 526 kana 0721 593 468. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited erendagie Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ene na shama endhongi mono na ndikuonekana ndukiene shionthe na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingoge bonda badrikari na kinyaka ambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times.
Enjoy digital life. Nuje watumira fertilizer Elgon Dhabiti impwe na njira ya kuongera rigu muthetune gucokaniria mainyaja muthetu kuongera mpwe na gukura kwa imera biaku. Nuntu wakwithiretite na mbere kwatanira no atukindato chietu gichunchi kia antubaile gatanta batano kumakiria na kia kariba miro baina murimu ya mukingo bakiringanithwa na inyaga tanta inyakiria na kia Kenya mpumini kuringana na rwanyiro kurwana murimu yo county eurane ndero tumiriti ati ya yuthi ngirida to county ne ya miro nibo wati murimu yo ruyo nende dirande guruyo onde kedira ikirikana mpanga ya murimu yo ne kumenyekanete ati niye kurubatanda twakikuma kire kuru 10 bari tobeta kwe wana chibitare na utia bangi bana kire 10 ogwatine bakwate dia to kenke to murimo yoni ontobeda era bakyaya irwa anandene muchi muduri murioki na utariri nkuruki nikagita karia ndiguru kwalira mandu jege murimo jog mukingo bakiringithania ntububu na yubi ambe wimbithi anana ndene county ya Meru ana barabonete yundene county ya Meru ni 2025 mbongerete na 10,000 kuma mwaka jwa 2022 na jana ndene county ya Meru kwena gitunji kebire katante ithano barabe na murimo jog mukingo ikiringithania na antu barabonde bendene Kenya barabe gitunji Kenya katante ithano ne mwaka jwa waki antu 1,000 magana jana na mirongo na mugwanja ne bagwati murimo jojo mukingo. Okay, antu ibako chumiri muno kuthimo na ntukui teta ntukwire iria cia tene iria antu bakaraga bakirite bakiuga na ndio ni thai ndina virus HIV. Nowadays kuthimo ifree kutema rejario no kathimo kamenya hali yaku mapema the better haja the better. Kiri HIV na TB Meru County tutithipite tuna thina nene muno 19% kana antu kiri antu igana 19 nibo bethera bena both TB na HIV itumi ni kuringana na milestones ira tumbite kuthithia as in health department kana ministry ya health kugeria kurigiria HIV kugwatwo ni TB na ndene county Meru kichunji kia 40 kirugwatine bakugwatira na bao mukingo tubatija kwerwa na sibitari na yeu tumeta prevention of mother to child transmission na itwenda kwira antu ikyo tuko encourage ekurubetu na young women baraba kugatwana bageta kudeliver sibitari nonto Meru County 60% ya kibeta sibitari kenda nyaba bangi baja sibitari mutadrona na virusi tumba kurigiria mwana kugwatwa iyo amuna bubu kuringana mpumizi na atiana baria bina miaka runguru 18 ana ngirira tu ndiguwatinde bakutambia murimo jojo na virusi vipi kuona ni biki increase ke ana kana youth age group ya kuma miaka 10 mwaka 24 na bukemanya na Meru County kuna institutions nyingi ta sukuru university na baunande statistics chetu chironania ibo bakugwatirwa murimo jwa HIV mono ke population rero kurukia antu bangi na nandikira ikiabata ni mbithi kuritana njira cia kuimenyera nikenda kurigiria kugwata ni murimo joju nonto MBCD eruga iku abstain to okaya kwegwa ule mu youth to tekwenda antu ba with their sex until they get married ibuto kwirana veto especially nonto bengite skuru to call for campaign for abstinence kenda to back reduce teenage pregnancy Kerembi turera ntutoranire murimo ya mukimbo uri affect kila mtu wonde akoro beto turevera isiro grace kana be faithful to your partner esi turuga atirire ukaya kwegwa tutumiria kabisa no tutumira condom kerendi turuga gutumira ndawa bubwega
ndawa itunenganagira cia kurigiria mukingo na tikumanisha leo gutumia ndawa cia kurigiria mukingo nikumanisha ni gutiriti ni go prevent makali ya murimo wa mukingo. Antu nandi bakiuri bachumire kore kuthimura murimo joju nondo jwa kwatikana jomba kwithwa jukithiro ngwendu bwaju na daktari agakwere soro batikuthithia in case akuthima wona HIV negative connect to prevention services. Reporter Weru TV bitambu tuli murioki Murekerio mathomo tiania Easter ugani kare mwakeria kuna watho boigeranio reko yeri ntere yore igerio bya kirasi kya binana KCPE na grade 6 KPSE bikinyetie muthia bisa waritete yarira kuthingatene na DCC ogisio kwekonekana yerio bya muthia gituona kemaerio ya kemurire abdawe akari onkoroki nongelete na koria achiari gutigere bakumenyera anaboka itene kabetete rutha. Ntuko ya muthia kirio kia grade 6 na KCPE kuthithwa mashukuru ne mwanya kulingana na riboti ya murungamiri okithomo jingone bunge ketiganisti ya wenda basusaru ni ati aritwa barabarerete kirio kimo Thaa jingone bunge ki yote lenda mzuri, hakuna matatizo. Tulikuwa na shida, labda kijana moja ya grade ya 6 alihusika na mambo ya wezi akitumiwa na vijana wakubwa. Sasa uchunguzi inaendelea, lakini kijana amefanya mtihani akiwa kwa polisi na inaendelea kufanyika. Kwa wale hawangeweza kufika ni kwa darasa la 8 ni 60 na wengine najua kuna wengine hata tulisikia kwamba wameaga dunia, lakini 60 hawajafanya. Kwa darasa grade ya 6 ni ngumu kwa ajili kuna watu wanatoka kwa hii shule wanaenda kwa shule, wakienda kwa shule nyingine wanapewa nambari nyingine, so kudhibitisha kwamba hawa wengi hawajafanya mtihani ni ngumu sana. Bunge ni ati riboti ya ute mulitwa kinyomo mwaru radhishikirio kiari na yunare thine ya kibarari niyo kirio ne kithine barabara kitiagiri area kuria thirikari kuolelia ritho ringi ria mwanya. Kwa mara kwanza tulikuwa na wasichana yetu wale wamejifunga mwako na mimba, hatujapata hiyo shughuli, hakuna shida. Labda ile kitu shida tulikuwa tunapatanga ni kwa ajili ya mvua kwa barabara za chini, kuna pali magari zetu asipitiki na mara kwa tunalazimishwa watembea hata kama ni mita 100 ama mita 500. Na ni ntuma karika ya wagia bokaria ukanyumene muno ndwandene ciatia na mashukuru ne yera yaikuo yaringa ithe mpumisha kiruki kulingana na riboti wo kulukira mabisa bokaria untuku ibasio mitena kuona kiruki kireretwe boya buru borea bobatiritwe pale mbele ni kama shule yetu mbili tu ilikuwa kama inakuwa affected, kama ile ya Matabiti wakati ile shida watu waliuawa pale na kule hapa chini shule yetu inaitwa Kaongo, kuna wakati ya wezi angamia, wakati kama wao wananijulisha na mimi kila wakati na wapatia way forward kwamba watoto labda wafunge wakati wakisikia risasi, na sio kwa ubaya, lakini hata watoto wetu pia wamezoea hiyo matatizo. Na riwi rombare aweri nene nyume ya mpumi sheke iliokie kinya kwethirwa itethire ibu ikiri aritwa bamwe bakaulo buru itumibia shukuru sia ubundi maturene. Kama yule ataweza kiwango yake ile anajionea hawezi fikisha pande hiyo, then lazima tuhakikishe wataenda kwa polytechnic, village polytechnic, hata kwa secondary kuna wale wataenda kwa national polytechnic, na ili wachukue ile course itawasaidia kwa uwezo wao. Sio lazima iwe tunasema university, na pia wazazi wakubali uwezo wa watoto wao. Na bwa muthia mataro yawe thaikiria na bao bashokerete mishine. Yale tu tunaomba, watoto wameenda likizo na wazazi wachunge watoto. Kama ile corona ile walikaa mbali sana ikaleta shida. Kwa hivyo tunaomba wazazi washughulikie watoto wao, waongelee na hawa. Sisi tumeeleza walimu wakuu, hata walimu wa shule ya upili, ma principals, ya kwamba wapatie watoto assignment, kazi ya ziada, ili hata wakienda kucheza, wakienda kupumzika pia wasisahau mambo ya masomo. Reportera Weru TV kumatigania East bita wake uvin kimadhi.
Naritoba baingi bachukuru chia mwingi bakirasi kia bitandatu barabara kitekerio kia KPSA na iruare bariwa benda irasi bya junior secondary bidira byekere machukuru ya secondary bone gutatina burari toa obaba ya bedirete baichukuru kiombe baraba kuga benda witana mbere na mathomo ya junior secondary kichukuru ira muntu akuthomera onto akuthamira chia secondary aitwa baraba ya primary chia mwingi bariwa chiari babomba ikuremwa nibimo byento birabi kwendeka ndene chukuru na kubeta secondary bakathoma na intobire bya chukuru na oba chukuru chianto kiombe bariwa bakaigwa bare na okaria boboya beta na mbere kuthomera ndene ya chukuru irabari Samuel Gaishima katumenyethie Ntetoi. Igerio bya KCPE na KPSEA breketie muthenya wa emunthi gutari na makarika maingi matari mawithire ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Aritwa baba bari na wirigiro bunene bwa kuthimbere na mathomo mago kiri kiwango igukingi. Mimi ni mwanafunzi wa darasa la 8 na mtihani ulikuwa sawa, ulikuwa ngumu, ulikuwa rahisi na natarajia kupata alama 400 kupanda. Mtihani ilikuwa sawa, haikuwa na shida yote. Naomba Mungu anisaidie na 400. Mtihani ulikuwa vyema. Tulifanya mitihani 5 lakini kuna zingine zilikuwa pamoja. Ningetarajia kupata alama 450 kupanda. Mwena ugumu ankaka gitaka thirikari itikuri kuruta mwerekera wa wegwa arito baraka gitaka barikite grade ya 6 bakathomera junior secondary chukurira barari kana indeni ya chukuru cha secondary ara mwerekera ojo ukwirigirwa kunenkanirwa nyuma ya ministry ya kithomo guchunku na maoni maria maithiranirwe kiri mwingi mwambirioni wa mweri ujo. Aritwa baingi bachukuru cha anto kiombe bakiugaga boba enda muno kuthimbere kuthomera chukuru ira barika gitaka. Hapa shuleni ya Bonanza kuna walimu nimezoea na ninawajua. Shule ya sekondari naenda kuna watu wageni, wanafunzi ni wakubwa. Katika shule ya upili wanafunzi wengine hawajazoea mambo ya huko lakini wamezoea huko. Nabo bachukuru cha mwingi bakiura ya thirikari batome chukuru cha secondary kuraba kuga gutire na kinyamara takiraba arejaga ndeni ya chukuru ira baigitwe bakithomera. Tuendelee masomo yetu katika shule ya upili ili tuweze kupata vitu vingine ambavyo huku wazazi hawapati, na shule ya upili watatusaidia kupata vitu hivi kama mahali pa kufanyia utafiti wa sayansi. Huku wazazi hawawezi pata vitu kama hivyo, na pia tutapata maktaba ya kusomea vitabu. Huko at least there is brilliant children au wataweza kutu explain vitu atuelewi ili tuweze kuwa responsible kwa kujiekea vitu. Murugamiri wa chukuru ino ya Precious Bonanza Nteto chuka akiuga ari tayari kuingia maubatu monthe mara thirikari ikaenda nuntu bwa kithomo iki kia junior secondary. Sisi tuko tayari, we have rooms, tuko na vyumba vya kutosha, na chochote kitakachohitajika kama ni maktaba ama kutahitajika computer lab ama science lab, hivyo ni vitu vya kufanya kwa muda mfupi sana. Mwena ugunde ni ya chukuru ya Chuka Township wingi bwa aritoa botietegeria kuigwa kuri na irachi bikuga na aritoba junior secondary arakinyaka gitaka irachi bire na aritoa maita mairi kiri kiwango kirai kwendekana. Class ya grades 5 wake kariyo ana ni 70 na bakara class ki mononto infrastructure kana irasi biria bire ndene ya skulu y'ibitiko ngana, but I have seen in other schools bakiuga there are empty rooms. Unto bobo ikiudha tena bora ukarindeni ya chukuru cha anto kiombe. Darasa la 8 nilikuwa na wanafunzi 24 na darasa la 6 nilikuwa na wanafunzi 36. Nkiripotera Weru TV kumagechigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Bunge nene nicho kirete gwitana mbere kunga maori yande kibanene y'abantu wanyimwanya mwanya badirikare ya Kenya Kwanza nyuma kwidira irungiki konkorukia byumi byele koti kiretu ya kugite gamba rere kitu ningotano ya mawakili LSK yuete gamba rere kitu koti gita ritikinye na ko barabara na madata nibetere mwankana mubango yoyo kubonga maori yokari kia Anthony Kadinya na utomenye chuko mambo chine mene ya Nairobi.
Martha Kathomba nyume ya jaji wa koti nene Justice Dumanderi kuruta ugambi bulabuletekegeria kamiti ya bunge nene ithi na mbele kuunga maori ya Kenya balabatali ni Rais William Ruto kirite mwanya bia permanent secretaries kiri ministry mwanya kamiti mwanya ya bunge na ithile na mbele muthenya omde kuendeleithia kibarwa giki mbele ya mutaratara jo kulunga mwane ugambi bulabarutirwo ukabere ataro 20 bali baungwa mauli ni kamitino ja bunge. As I have indicated, my name is Generali Nixon Kiprotich Korir. Mr. Chair, my net worth is approximately 284 million shillings. Do you have statistics of how many slums do we have in Kenya? And if so, what exactly have you done for some of them which don't require big projects? Small things like access road, water, etc., etc. Kulunga mokwa mutarataro jo kuunga mauli atara baba kwejire nyume ya kanjo ya mawakili LSK kuilegamba kotini bakimenagiria Rais William Ruto nontu bakola gotigera odio bwa Kenya bokuonekana kiri mutarataro jo amona gotigera gesunse kia to-third kire agenda gigokinyanira o kagita kegamba lili ya LSK ni lele idega te Rais William Ruto kire utara ni bwae atara idili ntubala bena mawathe amona imwana ugambi bobo bwa muthenywa igolo ni buletikire kamiti ya bunge kuthina mbere kuunga mauli ya thura baba omnde zaidi ya kamiti 15 ni thire na mbere na kibarua giki. How do you intend to ensure that public participation, this particular clause of, because it's a constitutional provision, so how will you ensure that it's upheld? Muthenywa ro kamitino ni kwirigirwa kunenka na ripoti jao ja gwetikaneria kana kuregana na talo baba mbele ya gikalo kia bunge kuuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony rangi wa Kathenya. Senator Kathuri Murungina mwekuru kie gukurukira murandi yoyo kamashinani foundation ni bayanite otedio bwa chiringi ngiria na rimwe ria mugwanja mbecha bari kiride watwana turia twetirite nindi tuichera wa kiume kithiru chibitari ni ama watwatene Kathuri nankathe kie bari ugabagieta na mbere guteria nje yori na wenda itare oro gutungatira anabagugite ati bate ugwatine ni bagwita na mbere no batega Ugokotore ichibitare nene ya Kenyatta. Baba nabo ni atongere tusine to kontemeru bona Kathuri Murungi, mwokoro Janet Murungi, CEO chibitare Kenyatta bona Evans Kamuri na daktari mwenye polisi Nchodhinji bwana Ndende. Na rena kubetete ikurungira tonato Joseph Kinyua twashire kiume kithiro tero miro tugwatene. Na nyume gotonya ku na gotoritha mwanyina aritani barabo tutungatira ibabali kithiri twendereta bobwega bagoshokera Senator Kathuri Murungi na mwekoro Janet Murungi ro nisi wa Kamashinani Foundation ibanenkere Kenywa shiringi ngirega na rimwe mugwanja kumutetheria njoro ndikuwa nkejaja kinyambe jirindara jindirongerero ngirida no muntu monge ngiri ongegana Sombe jirangu kuleterete ni ngirie gana chia Kamashinani Foundation ngirida no chia mutano witoka Thurima wana St Kithongo na ngirie Imwe ya muntu Igembe South na shiringi gana la mwali ungi no kwenda gutethia Kwa tukalio twirora tumba ku process Nteto bandaye nikenda tumba gusapo na mbuga gento kira ndingithirie muno as a CEO of Kamashinani Foundation is da Kenywa arariria araugire atiri auga inkuburomba ito bugantiga ninkwe stress gento kiu kira ndingithirie muno na ndera mukuru okwa senator wetu wa Meru County ndamwira as a foundation itubati gutonyera tugatethia tukomba wogu kaigwa we no gwa ndegerwo kiuga wena depression na nini na ngoro tikaigwa no gwa ginyo bati gwita na mbere na gwicha kawaida no ntwana ndo na mwekuru ari na umenyero bwega na kinyore acha notea cibitari kendelea kumumenyera so ndendo kwira kinyo gatindo no go ikaraga every day every night no ndo cibitari ri ne educated patients
mheshimiwa ngucokia nkatho muno no ntubora mbako yana timu akuno ntundaringira thimu ndarabokeja na ndera murungu bwana ntubambere atongore bamiro bakuba kirero gyakwa no ntunturite nchuite itarinene lakini murungu abo darime sana no ntubukuba kirero yako na bakumba kuja no ekoringana sio chibitari Kenyatta Daktari Evans Kamuri akerani na tu moko mono giti kari turore mbere chibitari ne Kenyatta na chibitari jonka kyaja nthigurune ne na ombithio bokorigita thina jeje. These are public facility, these are public hospital, so we will only charge what is chargeable. At the moment, I wouldn't tell you how much it would cost, but being a general ward and being a general patient, the cost here, we even don't think about the cost for now. What we are looking for is the issue of survival of the children. So as we stand now, we are rehabilitating the children slowly by slowly as they gain more strength as we monitor the organs before the surgeons can actually go in and separate. No akithombera ubosio Daktari Kamuri orito daktari monene ndende oroshulikira twana toto nona nite kunombe kitomba kujikemeri minge chibitari berebeja komenito batare ko tukiathuranwa kana to akura tukario. Because our experts have already assessed the children and decided that we should aim to operate not later than 6 months, because if you go beyond 6 months, then we are going to have challenges because of the pressures that develop in the airfields, in the lungs. If we actually find out that trying any form of surgery, then you end up losing both. You would rather actually leave them. You rather let nature take its course, and they grow to whatever age in life. They'll have to cope and have, an understanding on how now they have to live together like that. We receive many of these children. Even now, as we are talking, we have 3. We have 3 such patients, and the decisions on whether we separate or not will actually depend on probability of survival. Kere kenywanwe uraka iko kagita kajere kwithirwe thari mwatono tugwatene noro na murigo jo munene jo tungatira kambere kara konokero nyume kwithirwa kiathuranwa karaga tumba kwithirwa geikunde kana kairomia noretia ntoba wende bobwega pakorwa kinyanini komurikana afu na inkoromba nyantu bange endiwega barabo kwa nontu bombere thina yengirore natumirite mamilioni ya mbeca neje ne onte kumimbecia na yatumira so inkoromba nete yo kinene antu barenya bende ciome na barabe Kenya tafadhali buntethi nontu bambere nte kumeyora mbiru yakara na namba yakwa ya thimu kana 0725 08 1717 0725 08 1717 iyo no namba ya thimu. Nke reporter Nteto TV kumaja kinginangine kutoka Nairobi mbita Boniface Mongera. Na nikuma kinda Boniface Mongera tukida tukiona kanya kangika kunoka indi nchokerete oringi na Nteto ingiwa takuraya. Antuburia moa Weru FM 96.4 na Weru TV bawatanitana Safaricom ibakureterete mubango utarara wonete kairi jo tunukiwa dili yako inakuita aramisi ya tariki ya Disemba au Maua Town kuambiria thaithano mwankaza muwanja chemuthenya gwatanea na mamasta ba Weru FM na Weru TV Jamati Ngichongeo Dula MC Dash Captain Godi the Patron Empress Rita na mwenda H the Pilot njoto kumenyithia nkuruki igurura mubango jo tunukiwa na tukwemu wako nkuruki kithimi Safaricom, simple, transparent, honest for you. Mwanka kwagira kuthongama mariro na maritate mwana tuthunkume thigonko ni kuringaringa mirango nyuma ya ndionga kanyakine mitungu mwiteria makutano lare na roire ndikagita karoiga kurege kundi ya tuthunkume mashinani tua raundi ya mwisho mwanka oyo na kweromera munyana mwagoyo juma ino tariki 9 Disemba mubango wa tuthunkume gakoyere mwa kwa Imwe kuma Ikweta Gatimbi Market konjiria
inya chiaro kere mwanka thaa mugwanja chia muthenya tumagaruke tushabiki wa Mweri na Nsikim. Rwimbo imutukanio wa DJ Ville na Aini Purity Nkirote, Eva Kanana, Uncle Kanoti na Florence Karani. Muthuraniri na mukureteri mubango imunene wa Kagwe amwe nawe mwana tuthonkume utikariganirwe kathetiga kiewa kire mugeni wetu wa nkatho kauyoriga kaunikara utigatume nkethi gontuthiete atukuthongeria thigunko in style ncho tukenanire tukuranie tugane gume na ntaira chotho nkumi bore na umithio utirenkanja garuni nyingi no endege karo ikimwe kirai Weru FM 96.4 umuriro wa Miru uma mundune eja Werune Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Miru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. President William Samoei Ruto na rugurete gigina kia hasla kira Kenya wabaingina biashara banini bature beterete ko marathon gitene kire kaitaka kuruguria gigina kimu chini maneno ya Nairobi. President Ruto augite atimbeche ikono kia Kenya barabaingi Rome ni akobedania baina Kenya kwa na Kenya wachi akuromba mikobore ingi. Ruto arugate ya Kenya milioni 15 bakaomba kuromba mbeche ine ndio riba ngibedrite baingero kumania na bukuromba batikure ambeche inende eri kumenyekana ya Hustler Fund kedre kya mukairo ne mukenya wendera ina myaka 18 na witia na kedra kya wachio. Those at the bottom of the pyramid in many ways. For example, we can aggregate potato farmers or growers along rivers in Molo, in Sagana, in Tana River, and into cooperatives to enable them access funding and connect them to, for example, the Twiga Food Company to sell their produce. I am told by the people managing the platform that there are 600 requests per second. That's why this thing is roaming the way it is. Kama rating yako leo ni 1000, ukikopa mara 2-3 na unalipa vizuri, tunaongezea wewe ceiling inaenda 2000, alafu inaenda 5000, alafu inaenda 10000 mpaka ifike 50000. Ukishakamilisha hapo unaweza kupanda na sako yako. Tumesema SACCOs, those which are unregulated, chamas zile zingine ambazo hazina regulation, mpaka shilingi milioni 10 kwa chama yenu. Tumesema those which are regulated kutoka milioni 10 mpaka milioni 100. Wewe ambaye unaendesha biashara yako kama SME, ukisha grow through the ranks ama ukiwa pale tayari, product yetu ya ine itakuwa ni pesa ya SME kutoka shilingi 100,000 mpaka shilingi milioni 50 kwa mtu mmoja ambaye anakopa. Vile vile tumekubaliana ya kwamba Tuesday ambayo inakuja tunapitisha kwa cabinet startup fund, startup bill tunapitisha kwa cabinet so that we can begin to attract and to provide and to de-risk startups, especially those which are on the digital platform. We can work with them and we will make sure that startups, and I can see many people are clapping here because they are in that category. Startups will have a chance to be funded because today we have many ideas.
we have many interventions, we have many apps that don't go very far because there is no startup capital. Usisi Medero ariga biashara thokoni ya Old Medero nyambiretie gucokera nyuma ya kwithirwa iteaniri kwa kagita kara ya akiaria bidhaa nene na kuria biashara guchieba nene biashara chencho bine irabu biria kuga byomba kugwithia na kuraga thoko yo ringi kaitene kauna munini wa Chibo Antura ya munga na tumiretie na gutuma ekanuke kiria rui na kinyendia bancho bichibangwa akiwa abachoa no bekira mpine Abromati Mugambi akunyelia Umaya gutiganirwa na nkinya gutejanirwa gwa kagita thoko ya mithero irankurwiriri kanende ni ambiritie gukira na bubui kuringana na kamishina mutetheria wa mithero twa Dickson Simiu. Old Midero Market kwa saa hii kumeanza kuwa na maendeleo na kuna investors ambao tayari wameanza kuja, wanajenga nyumba, wanajenga maduka, na hiyo ni kitu ambayo tunawahimiza waendelee, ndio sasa area yetu ipate maendeleo ya kutosha. Simiu ariuga mona gutwika thoko ni mithero ni ambiritie gukira na nkinya kubuya kimuturire na nkinya ke biashara aringi biashara ibambiritie kuiga biashara itari mbega mithero inu nkuru akiugaga biashara inu no eteme mithero inu ekagwa kairi. Kwa upande wa wafanyabiashara, ningependa kuhimiza wale landlords ambao wako na zile nyumba ama zile maduka, tuweze kuweka pale biashara mbadala. Aswa ile jambo inatusumbua kama Midero huku ni mambo ya kunywa sana, na vilabu zenye ziko Midero kwa maoni yangu zimetosha. Simiu augite biashara atacheira buna nkinya nchobi no abikuongereka mithero irankuru untubura kuga botitetheria mithero inu gukura na gikathi na mbere kuroromeria. Ningewasi wafanyabiashara wale wanataka kuja kuweka pale biashara Midero, hii Old Midero Market, waweke biashara mbadala kando na bar na wine and spirits. Tayari nimeshaona kuna bar imeanza kuwekwa pale, na ukiangalia bar ni ya mlango moja. Jamani, tukiendelea namna hiyo tutamaliza hii jamii yetu, na hata hivyo tutadiscourage wale good investors ambao wangetaka kuweka biashara zao pale. Akirikiria ugite gitangi kana kura yeri aere kwirigirwa kuigwa kiri mithero irankuru na nkinya tonicha atura turi mithero inu itukwenda mara magatuthiurukira mega kenda gukura. Wale wengine wako na ng'ombe, ndio maana tuna hiyo cooling plant inakuja pale. Tukiwa na kitu kama agrovet pale itasaidia wakulima wanunue kama ni mbegu, wakulima wanunue chakula ya ng'ombe, wakulima wanunue dawa ya kuhakikisha ng'ombe wao washikwi na magonjwa na vitu kama hizo. Na pia ukiangalia tuko na makanisa pale ambayo yanatusaidia kuombea watu yetu. Hayo makanisa inafaa ikae kwa mazingira ile mzuri. Tusiweke makanisa katikati na kando kando tunaweka walevi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matheni Mugambi. MCR rero kithinje tuona ndite magi mukimuregani ukikiturana na kitiru kathunko misonko akiwa no muthukiria rieto wandineo kithinje ro musiaso waricho amikorana kumireta njako kieko muthukiria rieto ntubura kathunko mi amona bwareganite na bwomaira kirigia na kulikithia sonko tigana na siasa ichiathirire etera miaka ewengi tigere miaka 5 bitirantu rurora eranguge ni MC wa wandi arire rwarera gisone kya burja Felix Thenjintwo uro sumirete na muthorojo munene na kumenere Solomon Kathunko mwana siasa wandi neu na ura basindanaga na waithurano ne bithiru kithinje akiwa sonko na gutuma pamwe bakari ne kenda bakamuthukirire to jonto bitu mibya gisiasa bitikumenyeka kambuge my brother urato achidananwe natigyo tumira fuas bawe kuita kundumanga TV-ine kuita kuthithia micemania ya kuandamana ya marumi urari na mendekithia jantu bamiru abakwenda akabaita betete kurumanga ma MCs bamiru
nandi ba kurumanga kithenji ba noga beta kurumanga MCS ba Meru yonde anku baromba kana anku muromba mutano cio netikiri siasa ichiathirire na siasa tukiringa kaire kura kana siasa no 2027 na agatikirie ningo chokere nkatho muno mutano cio ratwachina noe Mheshimiwa Karembe no tuanetikiririe siasa ichiathirire na areje turagwatana nikenda tumbotethia antu bari rorera kithenji ntwona ameneretie karibu baria kuwa bari mumanyuma mwanka micemanio na iria gwitana kumuruma akiboria kumwika nthi jonto igitare sesa ni riathirire na thaa iji nikagitaga kuritira karingugi wananchi bo bakuriwa nabo ba nikenda bomba guta kurumana kimindia kana TV-ne kana kuthingatana na oni micemanio nikenda bomba kumbagira nthoni kambere ibampe kanya gako ka miaka 5 mbitira antu ngugi banthime na witi bwako bangugi uranga itira antu ngugi baruirirwa rera ikyo kithimi ine oratiri bati kunthimano lakini thaa iji ibarekane na siasa na ibetikirie ikyo nkuromba muntu netaitane afuas ba waberi to achindirwe natigyo tindo bairia gwe kura ikaringwa kairi kura icharingiro na mwananchi na thurire mutongeria na kurire charingiro kura ithanthatu so kira ibetere tubaitira ngugi nituswanite na Solomon Kathongo miro kugwetanirwo na Nteto iji na aria tukiaranirire nawe na njira ya mwanya regene nayo na kuwa guti gintu jakiwa kumenya indi we akenda kuria kiuria iguru ria wathani bora buri ku atituma muntu indi gaikinya ri wengwa nande zawa kuga no ngano wa umbai kuga umano ntoni ntibyo kumenya no ntho thaici manzara ndi najo ijange ndi na like to take care of so jawa kugira nto jamenya na nyaba wa kuga yo atomida menya no abati kuboria no I think it adults na abati kodi na mtora umuruma no kuona mawera it doesn't make sense so we move to blame another person from nowhere but as far as I'm concerned man so wote ko bije nyabo mo no te mtu da to maine waya ano ngazo mana na leo ningwa te kambati weta ningwa kuna ryo MCA kithenji na ugete agatigira arito bara beterete igiro bebe form 4 bate kurira nja indi bonde bagatonya masukuru mwanya akiwa mwambiro jo mwaka twetete na kioneki ya kuthirikira sukuru ya kiubundire ambiririo wandine wigitara wathani budhuru nikenda arito bagatonya kuna kugita kosi mwanya na bakwa baruiro rera bara bakuthiria sukuru thaiji batu kaija kana woni kaija mutongeria wao rwiriro rera kwina vocation training ya kiroi Mheshimiwa Karembe na iromba yakwa ikwithirwa ndiko yambirie gwita ngugi by next year nikenda na bomba kutonya school ku na bangi baraba kethirwa ba kenda kuthithia mantu engineering nambi oni kaija Mheshimiwa nkaba support nikena bomba kubaikia technical schools mwana roke thoa atikumba kwa achieve gota university kana tena grade gota university oni kaija Mheshimiwa wao inkwenda gwashwira mwana wa gakaranja othiria skuru grade iroka gwata njumbo kaija Mheshimiwa ku na ngotetheria ukinye skuru uthome na muciari utekio muciari akethirwa kiriaga muciari akikiranga atikira muciari gukurira inyomba na irubia kurabia kiu au ange oni kaija Mheshimiwa ku ngatigira ndikumenya na arambe chika macha ugo muritwa nikendomba kuthoma tutikwenda wirorera kutha twina muntu otheri kinyomo nki reporter Weru TV kumarwire rwarera gisoneke bore mbita mawira kerigia na nikumira unende tukutha twekera katanta kinda chetu nkatho na nsono ntuba kwithira watanirite na uni monkere twethira twekinya indi ona chekinya tha 3:30 tukwatanire ringi no ntubonde twecheru tha 3 monkere kaita kaunga kwenda kaita kama na to mathithia akarisindi karwithana ngetwa PHIONEAS IMAANA